Abakara nkatho cia mwanya mutegeri Umiru TV ingi itakayanwithiritwe uri na rukiriro rwega nkugwatoge ni tutegere Mantu Kathumba uria kwithiritwe gukirara na nguruki gukira ntere mwanya kagita na karia Mantu Kathumba ja kwithirwa jakionekana rukiriro narua nkethirwa ngigutariria riboti ciegi siasa riboti ciegi muturire jwa mtu na mantu jangi ja maingi jegi utongeria bwa kaunti Meru utongeria bwa kaunti cionthe na nthiguru yonthe ya Kenya. Nikagita kara kwithiritwe kuri na mantu ja gweta na mbere aja nthiguru ne Kenya muno jakiarirua ja drama festival ira chithiritwe chigita na mbere nara Nakuru kagita na kara sukuru ya area secondary ya Butere yonekene kwithirwa ikimurikwa na njira inene na bobo nyuma ya drama ira barari kwithirwa bakionania nara nteriche Nakuru gutigira nibekete antu athuku sana na mabitha baborisi ni ripoti kinya tukathira tukimiona ndene nkatheti ciatu rukiriro na ronto ngategera nkona nkatheti chu ijire ripoti izi ya skulu ya Butere Girls ni endretwe kimurikwa na njira nene sana kiri nkatheti ciatu show ijire rukiriro na arua kagita kama gatheti gakinyira nkethiro nge kuthomera mantu chacho jonde nikenda ukamenya imbirete na mbere nara rutero rona Nakuru na ata skulu ya Butere Girls barombera kuthira bakiro bati perform kana bati na mbere na kuonania iyewa biao kiri plays kumenya kanta Echoes of War. Karibu sana onba mbetaka Dennis Mutuma Muthomi mbere tutonya kire magatheti mbetikiria twethire tugitonya kire nteto cietu cia Meru TV rukiri twambirie na riboti ya mantu jegie kiriro na kieba ni ara nande akari kana mucie jo NPR bathatum barabare kire na kuragwa ni maitha ntere Gembe ni bethirite bagita na mbere na kuonania kiriro kiao amwe na kuthangika na bobo ni nyuma kuga ati thikari ni ari kire na kubatezaniria nyuma ya NPR papa bathatu kwithirwa abakiuragwa NPR baba bathatu baraboragirwe umwe aizekeneta Martin ongi amanyakana gata Robert na bathatu aizekeneta Moses baraboragirwe ni maitha ntere Gembe nerana ndemichi ya NPR baba bathatu ithiretwe ikiuga kuma bakuragwa gutia bitha kinya umwe kuma kire thirikari omba kwithirwa akiriungira mici yao kweja kubatetheria kana kinya kubera pole nerana ndeba kuga kiriga kiribo ni kwethirwa mabitha baba ibaraitara ngo githirikari nikimonkera nande gutuke thirikari ikuthithia nombi arana ndeba tikiri murigo junthe jo kwethirwa bakibangania mathiko jaja mukiri wa Nkonja no guturugurira nteto cietu cia Meru TV rukiri na ripoti yu mukoro gona aturira atura bada patura atete David ndekoriaria ngamatha yara thaira no ndere kubwa akorowa 19 atwana na nyuma na mbere no ndere gaira tia kwingwenduta Nikiriro na maithori ya njasi NPR bathatu baraborero ni maitha ario Moses, Martin na Robert. Mungathaire marako nderoma utethio na washughulikira no tuba kwetha tena mbere na nyuma ni untu bawete kinya tibaki kwethia mabitha bani bakwirikana ni bathirikari uti mtu kinya umwe kuma obisini ya thirikari ukinyete nje icio kuria na takwetete na mbere kana nyoto mapole nabo ni bo batieri murio yo kwethia bakibangani mathiko na inde kioria kione ati bathirikari yumba kwethire kiukia hantu babare bao twerete wita kinya mochari kuolia mwiri owe lakini twerora baye ni askari temali yetu na turengwa turewananga at least tuwezete na police bautio report rawata kuma kire OCS urato kuna nori akwa batwe mwaka kwena manaiti so kinya thai tweke unduine kinya kwatweka twina arrangement still tutene information niembea kuma obisine tuisie polisi baba NPR bethera bai anda OCS ospindi na komanda wao kumaru kuotewe turona kana araturia na tukuendelea pamwendete riari moyo re ba moya ngo re ba muringaira thimu inya thasta cio tukubae mwira ng'ombe ciwita ende thaya kwita twe utewe turona kinya oturia na tete kira batwe tuonete kuma kira administrative system oti information twawata kinya twe ni ono mone yase non to tero Moses katu kuibona utheri na kwire lakini kuma kire system ya administration uti nombi bira twatite nombi riu ndiro twacia antu bari na baretwa ni afisa pathirikari utebo turomba kuona njara ya anene bara ofisa bongwa
utia atua turone ke jukua ora ko baterete officer we ngwa kwete nyo thirikari ikwethero inya OCS kana anene bo bange bethero baba baete ngwe bakiomba witambulisha kana kuomba wikinyithia njeu batu mwanga thairwa ri ntuko ya Alhamisi uti muntu turomba kuona no antu ba family bongo na manjirani to yao utu turona bo bathirikari baikinya nde bito kwenda kato kwenda muri oyo no ntomate ni orwerwe ngwe ne thirikari yo ke muri oyo yo mate ni arewe na baromere kila kitu batu mwanka thainya tukaibwa bo bange borwawa bate wa ombitise githaka upate thiatairwa bamenyeka githako ngwe bararita ndori atere batu mwanka thai no bukinya mate ni agaraya barabange riu bakiorio kya kwethera ni bakwerekana ni ariti ngwe bathirikari na rira mtu ona thina utethie bwa kuona kana nja yawe komba kwetheretiwe kithangika ende nerie twakireti ate mtu ni muriti ngwe yo thirikari ikaba mwinge yokebanira na nteto iyi twisi NPR no umwana ngwe borisi na ngwe thirikari na muthirikari akokua ibambo bangaira boe abambo bangira kuma nare urubonze kwakethora inya ukibanga babwe mathiko bo ibabangite indi batu twitianirlo nau tutikumenya natatia asikari uro wandikwe muthirikari oro wa kwatu asikari bongo bathiatita nau ibaitire kuona kumenyera na bauba musiyu na kumenya muntu arare thirikari babange batu borowa kwiboro kinya kuno nturene to babaingi muno borowa kwa tuika bo batithiatilawa katukua thirikari kethe ukethirwa bakiletia na beto mesinga beto kuya ubatianirwo o ndomba kuwa kinya PR kinya generito ngua reke mesinga ndi twero ruma na kebege na kirero tukirira tukitheta turi aciari na akoro beto bakwite so kibatu twoleli tukuona tamiteo na beto bawekirwo tiaba kwendo ngui cia NPR nonturia muntu akona wati no buri kwetu akiunduine ate kuona wa mutethia ini simple kwa tuika antu baba te kwa kibaumbelo askari bangi ni afadhali ana beto bari emisi na askari bari na bunduki cio lakini tutie na antu beto ba moyo na nya meshara oto teise burereta na mbu nya ba kinyo kwa mbu ote nya salary otona so ninkururia meshara uyo nonto be ko rwango te nya report ira kinya tumenya gethe nya thimu cio ina ire nonto bare awa thimu mwanka thaike undune turi ndenda kuria turi kuruba anto bau batwe ike undune turi tumenye thimu cio ri ina ire nonto information cio thatu wata kuma ke thimu nkiripotera Meru TV kuma Teresa Megembenad Beta Mukiri Onkonja Kiri ripoti ingine ati ngwataniro ya rigitani pa UHC kana irezikene ta Universal Health Coverage Staff ntikwegoro ni barethira bageshumiria na kuandamana aza kaunti ya Meru arigitani baba barane bakuma kaunti ya Meru kaunti ya Embu kaunti ya Murang'a na nkuruki kaunti ya Kirinyaga ni barombere kwethira bakiandamana bakiromba thirikari gutigira ni kubandika na nkuruki kwambiria kubekira mbecha cia ukoro na rana ndi arigitani baba baronekene kinya kuromba governor wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia gutigira na kwaraniria na governor wa Embu governor wa Kirinyaga na governor wa Murang'a nikenda bakethira bagitegera mantu za arigitani baba bakethira bakiandika ta arigitani bangi ndene ya mubango jwa thirikari nayo ngwataniro ya arigitani kuma kaunti ya Meru Tharaka Nithi Embu wa mwana Kirinyaga ni bathithitie maandamano ja makire ja kaunti ya Meru bakiuria thirikari ithire kibandika nabo ni kurita ngugi ya kibaruga ya urigitani kwa nkuruki miaka 6 na ndi ni ara kinya nkuruki bakuria thirikari ithire kibaria mbeca ciao cia gratuity na kuga bo baingirwa mendekithia jao bachoka ngugine bakethira bagita ngugi ura kubaterie ya watu waweze kuwekwa kwa permanent and pensionable terms. Si vizuri hao watu wakuwa nafanya kazi the same na wenzao ambao wako PNP lakini wanalipwa pesa duni. We should all of us stick to what the constitution says, equal job done, equal pay. Now, we have served 5 completed years. We have not even been given the gratuity, which actually should have been a show of goodwill because we have been working, but that did not happen. On Monday, the current CS is supposed to be meeting the COG. We want to send you with 2 things. That we be absorbed and are permanent and pensionable because we have served
in goodwill for 5 years without going on strike. Ni maandamano kinya jakinyire obisine ya gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia ni aria antumo yao kiri gavana ujo ni etakiri muchemano jwa kanjwe ma gavana nethire akigwatana na gavana bangi bethire bakiandika arigitani baba. Monday the current CS is supposed to be meeting the COG. We want to send you with 2 things: that we be absorbed and are permanent and pensionable, because we have served in goodwill for 5 years without going on strike. But it comes to a point whereby you have to make stern decisions, and under the union, we have downed our tools. The second thing that we want is our gratuity for the years served. It was gazetted, 31%. That was gazetted. Let us get for the years that we have served. Those are the 2 things that we want from you, because salary is not paid the whole year. Salary inalipa tu monthly. If the ministry provides 2 billion only, 2 billion, the whole country, they will be in a position to absorb the entire 8,571 UHC healthcare workers as they wait now for the money to support the rest of their current. So we just need 2 billion, the whole country, to convert the terms of the UHC. Akiaria kanyene ka gavana Mutumanto Ithinkia Daktari Julius Mbijewe ati gavana inyo akenda represent mantwana ndo tukuna Council of Governors Jumatatu eda represent na area kenda na bobomba go push yomba gwita Ministry of Health kethera kwi counties nyingi kwigwa jakachiomba kwethera cia siri already babuzobete then yomba gwita the same direction counties cionthe cia Kenya ijakurukitwe kwijarĩrĩtwe ndene ya Senate, National Assembly na ndene ya at the national level. So we are hoping and praying that of course they are comfortable, iro twinde twi comfortable. Gavana nombere gwita union officials bombo karante guru barania monto ya Meru jege mantu yogi mama mwere na uga rira kwina issues tutethera tukithithia maandamano mbere tukarante guru by union officials na thirikari tukomba ku address mantu yau kenda gutuika gutina haja tu waste a lot of time tweomenara twiringa kerere tweomenara ura tugitagia mushara itukaraniria tugwarandika igo kareo ukariojo na ojo tukagwatana tukamove forward as one team. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kiri ripoti ingi kagite na karia akariba igembe no the bonekene gwitana mbere na guchumbuka amona kuthangikana bobo ni nyuma ya ntuko kana kagita kwa kagita kwethirwa abakithukirwa ni maitha ng'ombe cia ukuiwa ni kinya antu gwitana mbere na kuragwa na ndi MCA wa Nterecia Mwathi urawizekene kana MCA wa Nterecia Mwathi urawizekene tathuranira Mutungi na chumirite na kumeneria makarika jaja ni aria mkuruki Mutungi augete ati kinya nyuma rori kwethira rurio gategatika atongeria basaindi eu amwe na MCS bakuma Nterecia Samburu nikenda ng'ombe ire Nterecia gembe ichokwa mongera na ndi gutetagarira thiritori kichokwa re ng'ombe guchokwa akire baraba yirwe nyana na ndi MCA Mutungi athiretwa kiromba thirikari na nkuruki roterero karia gutigira neba kuthingatira na kwambia operation kana musako jorejo gatigira kariba igembe batukukara na ugwa. As the area MCA wa Mwathi wondi kora kuna a lot of victims. Kwa kuna victims 85% kan kuwa ora neo MCA siba kuma Samburu kina Rebecca kina Kevin Olentemana ora bawere bachokia ng'ombe zetu thirikari batachokia operation iendelee non tutomba kudhania mwananchi non tore mwananchi ero no kandio na security kezo gore chokyo kwa weya enforce it. Une MCA wa Mwathi nwethuranira Mutungi aretete na mbere na kuwate antu bawe ba Mwathi no kabetete na mbere kuthringika nontu bawaga gibokaria na kuyirwa ndethi cio inyakiwa nyuma ya MCA Basamburu komba kwetha bakiwa ng'ombe ikethira ciocokwa ontu bo butakarika na thirikari no kekiri na no kabatora kuromba operation na ende no kantu bakuringika ontuko kwa ntuko kiwa monkathai bopera bakwenda ni operation yombe kwethira kithithika kontuko na tia kari batora
burakuringika ita kweita nkuria thirikari bweterete mwanka president tokua tuthira Gembe North weterete tuzikantu twaya wa support ire thirikari bwa gathantu batano bakwa milioni neto family manelelele taitumu mbere ni kukarandhe bwarie no mwire uteanjende nge tukwenda ni ya security na turenda batwe nontu last year when His Excellency and Deputy President Kithure Kindiki Wasani dira kintroketi ya interior ni kwari kwe kubanganwa njira ya kwithwa twina operation na Samburu na under the capacity ya MCA Sibara na boba umete Samburu ba pulenji kezirikari barawani bakwenda bongwa mbere ya Muchako kana operation yendelea kuona ntuba umia saindi barawa bacho bakarania na ntubo kenda ngombira chionde na mburi nebira chionde chirikite ukumana nanje mulima bendera na Samburu beta mulima bendera bakombo chokia thirikari batachokia operation yendelee riu no weta bawatanirite na ngavana Mutuma Twethingia bakomba kwithia bakirima barabara muno icendo ndaiji iri njira imwe ya kuongela ukaria ntere iji no tukwina security rundi ikumira kome kambisabu ya tanjaruine tuwansi makinya ya turira barabara ya Isiolo Mondokas highway ndamwira eu nenko request na ewe ntete ko inya kana mbino ntobira tukua kezirikari ka tukua tukawatanira ni bonto kwa His Excellency nonto barabara security ampa na yu menge barenta ye na mwanga mbere ata mwanga kongo kampio ni toranirie njirerenge kuma usara venance the security mikokona sionde Keripoti na Meru TV kuma mwathi Gembe North Mbeta Mukiri Ankonja kiri ripoti ingine abo ni ati nabo akariba ntere Chabore ne bashumirite na gucokiria governor wa county ya Meru Mutuma Twethingia nkatho nonto bakuthura Madam Karo ndene akanjo yawe ma minister nikagitana kara akariba babure bonekene gweta na mbere na kumeneria miario ya mujumbe wa nterezi Mugambire Ndikire iri augire ati gote muntu kinya umwe wethiritwo akithuro kuma ntere Chabore ndene akanjo ma minister ba governor Mutuma ni miario ethiritwo ikigwatwa mbaru ni mutongeria wa nterezi Mutuma Kalembe ora wethirite agicokia nkatho na nkuruki gutariria ati Madam Karo haumete ntere uyu Chabore akariba bore ibachumiritio cokeria Mutuma Twethingia nkatho nikira bakuana bathuririte omo woya we Karo Karea ari omo wa CC kiri thirikari ya kaunti ya Meru na barua ni baniri buru kwa marito mbeta waridia nikagwirio murithi na mpumite na ari kirwa na ari ward na mbere bwakwa ni boro mpumba kuga ni gucokia nkatho nyingi muno kire our fourth governor Mutuma Twethingia twamenya bore na recognize bore ni batikwithira ina mutongeria CC Karea Caroline Karea wa Kirima ugende mukaji wa bore constituency mbugito gwiritwe muno nontu bwa governor wetu Isaac Mutuma kumba kwithirwa gukonsinda bore the second time omba gutwa CC jawo gwitwa Reverend Karo Karea achiariria aja kirwa akurirao kwa mukuru gwitwa Kirima ntotiribi akora agitwitana aja St John mantu ja Murungu atuthithire twe youth seminar atwitana mantu a Murungu atwitana mantu ja gutikana na ndawa cia kurebia na mirandi ingi mingi community kambugo ibwaga nontu bwa our fourth governor uju Mutuma Twethingia nontu bwa ngugithongira aratuoneria batu antu baburi gutara kari getu kongwa kara tuchiere undi mukaji okirwa na ari ward kambuga ibwega nontu bwa our honorable governor wetu fourth governor wetu wa Meru County ibwega nontu bwa kuturikana batwie turia antu baburi katukuri ibwega mweshimwa nontu bwa rio thithitie
Nkuluki ni bareanite na miario ya rua ya mumbungu wa Buri Rindikiri Mugambi arauite Buri tithuriri muntu kinyomwe na karo karia tokuma Buri. Nkwenda kuuga kiri atongeria bangi bara baringairwa kura ndene ya Buri bara batije marito ja antu bara baringaira kura katukwira mweshimiwa wetu Rindikiri namenye karia aciariri Kirua na kethira atije Kirua ariko onde mucore wa kuri Rindikiri weje nkuonia ara karia umite ethira kuri muntu ini ukurwa nako itunatige nakire kirumi kia Ngai puru neje itu tumuonie njeo neje tumuonie antu bao neje tumuonie na haria umite kethira ni ibande bigwetua tukanenkanira na nye ibande ketha ti ibande muno batu tugeta tumuonie kwaone aja kari gaciari aja tuburi twa bojo itu toto itheare aja kiurote kumenya mutongeire ketha kwe mutongeiri ote kumenya tukamuonia mweshimiwa wethero tije antu amba ukoria mbere umara kuga batu twe left out indira igurwa no rugire karo na ite kibande kiawe mweshimiwa wenda kibande kia karo unde na ke person nkwijite akyo in case ukeja gukienda uningo kale na kibande kia karo nikenda ugakiona na wone na aria karo aciariri nayo ni miario raikirinya ni Mutuma Kalembe akiwa karo karia umite Buri buru na atongeri babati kurekana na andwa no mowata mbaru tumba ko define mwana omuntu kana define na aria aciariri kana uga arite kibande tinama ibande bionde biantu baburi bakarito bikathoma no thimenti no tukana gaga getu kaburi karaciario rua ko twinde to migrated from no thimenti twagitwa ko urambomba kuga indwa ire kano nacio karo kira murungu na amumurikire na tochire anene after kuritira murungu nguge na choko na gite utemana mweshimiwa wetu Rindikiri Mugambi muruithania wigwa bobo enkoro neku muntu aria akunenkerwa giti mwana ona nenkerwa giti tutumba kwithirwa igita rionthe oria twana kana kange tofauti katikara ugo kwenda kaga kuringwa muto kagakua mweshimiwa kiao na uma bya kwirukira fununu to kuigwa kama ntu jau ja kwarua ati we na muntu okuretete muburi numwe mwana oburi numwe na babatere bonthe kwithirwa bakituritawa equally I wish tukeja wikumia muno turi arume ati tuone jaga batwe twe superior nkurukia akina mama kwithwa inya batwe ketha batu inya batwe ituguragwa tukagura na uka turo tutumba kwa gwitana ara tumite is better tumbalance tu bothe na nature na ketha mwana uria akwego na umite aja aciari bo umite aja imbibiro tumoro anwe Reportera Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na kiri ripoti ingine ati akari bantere cha githigiri ndene awadi ya Marimanti kiri gishiga kana kiri kaunti ya Tharaka Nithi ni bachumirite na guteta no ntobo barabara ire bakuga yumete cukuru ya Marimanti primary yeta monka muchijo ore wari MP wa Nterizi au Kabere Mburi Mwiru kuringana na kariba babo gita barabara ize nethero igitezanirwo kuma Mburi Mwiru akwebera gitine arana nde barombete mujumbe wakagita gaka wa Ntere cha Tharaka gitonga murugara gutigira na kubarikana na kubathondekera barabara izi bakeranire na metha nteto ya Meru TV akariba bande bogete ne bakorokirite Kinyamara gikinene kagitane karaba kwenda kuma rutere rumwe gweta rutere rungi gutumira barabara izi kari muno kuma gethigeri wandia Marimanti na barabatomagera barabara ya kuma Gatunga primary kugendera kwara wari MP wa Tharaka Mburi Mwiru kumera ngwemwe bakuthate ikuthukanga kwa barabara ino amwe na kwithira bari na mathiko ntugo ya roba kiranjimika kuthingata barabara ino wara mikurungwirine kenda wamba kwithira bakethika mathiko magera tuyitaga nundu ba muchiba wa Muriwaia barabara ya kuma Gatunga primary kumera ngwemwe niyo itimite tuwe turiaga itukuthikania njira enu thaino ncheriria turi bayo twatie kuthika twateyanirwe MCA na MP urari ku thaino MP augire njira ya Mburi Mwiru thaino augire tiro njira ya ina Mburi Mwiru indi ikyo twana tucheria antu bantu tukamata mwiri na gituro tuya batu watie kuthika njira eno bakithigiri kintu kia kina thina muno ibarabara
gutwikika na thina muno no tutwika nene betu ngai baurire na ntiko meimbire na thina ndizo tukurutha no tuba mantu maru tukenda gukamatirwa gintu kuma risabu yetu no aturuthire njira no tutienka ari yomba kugenda indi twirutha barabara eno emuthi no ntubwa thina ira twina cio mathiko mentura twachwa mtombo tutetheria turutha barabara bwarema tigo tujire akuma gintu thaa 10 na nuchu na kuringana nuntu itutete membrother na kuringana na bora njira gitu kangite twachurika tugambu aturi no batwitiga nuntu mwiru tiekirika gituro kuma ramini guchureta monka muyara kwa nyoka ira rio kiganu endi ro twetire aturi twanjirio churikana boibo kuona tukinjenja kajiraka na bando tutiarekia nuntu kaya kuga tara mbere ni no njira mbuku muno no tuthieta thainwendi igete mina tumira uguona tumira na baba twitiga batwitigite na inkwira ngai bwega na rende borotithirite ngara kiri mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugari kwithura kabo uthatirite mugongo kiuthi na mbere bakiuga barabara no bwituraga na kwogu bakiuria mujumbe wa Tharaka gutigira na kubareithiria tutura kurutha njira eno akira twina kiathi kana twina muchiba toyo no turuthie njira ino ya kuma Katunga primary kuthi ngwemwe barabara eno ni nkubi kubura kwa mburu mwiro kumira ngwemwe na thaino ndi niyo tukuthika no ntu itwateyanirwe ni MP na antu baba rugamirite ndeni ya Kithigiri sublocation ndi twiromba na itejo kinene mweshimiwa wetu na twigwikane aturi atikauge anga mtu fulani na thukangirie ntura ti atutetheria kwa wendi bwake kwithano kaneta kura no abwitura njira eno bwikarayo ikariyo barabara eno ya kurukiti mbori mwiro gwakera na yatwikite kale makinyo magaruka na ataumite ni tukurigwa muno gitumi barabara ya tibigire na atwikire ni kurema kinya ikurimwa na no ricocio cikinyira mbinge cieyagirwa ciekagoto mithanga ciegera thuru barabara eno kwogu na no the shortest road kuma marumanti kuyaga Atunga na no nkare cia turakujira ria ya turakurimwa amonogu baurite road marshals batharakanithi gutigiri bakugarukira nterino bakiuga kigunikira bonetera muthika gitakara mwira ri MP gwa Tharaka road marshals bara withagirwa bai nturani cia wetu batikinya abo wetu baya bachokera sendi ciegumo bakarunga runara indi batathungia na njira eno kumira kwa mwiro ugwatithania na rami na mbere ya ngwemwe ito chwero inyaru ndi maso sivantura cia wetu twikane wa kwithirwa no twitethie twingwa wewe tutire mironjira watwikana twinguge twingwa ninkuga thirikari ukaya kwigua nigarurite metha macho bachendi imwe nijo bekajiraka na no akokinya mwiro ayana kona no mwiro na rutha at least na tuturagira kamwaramu at least nyakuru atibo moka ogu kuma Githigiri wandia marimante gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna Kiripoti ya gikundi kana kiripoti gikundi kimwe kia mbeu mbithi aza kaunti ya Meru ni bashumirite na kwariria mantu cia utongeria bo kaunti ici na bobo ni nyuma ya mweritu mwe kage nyuma ya ugaruruku kuonekana kirigite kia ungavana kuringana na mbeu mbithi baba bonekene gukatha itagario ria gavana Mutumanto Ithingia kwethirwa akithura kanjo ya mu minister bakiugana atumire mutaratara ju mwega na nkuruki ethirwa akithura atongere kuma ntere chonde cha kaunti ya Meru. Antu babethi ni bombete kwithirwa bakiumira na gucokeria Mutumanto Ithingia gavana wa Meru nkatho ni aria ombete kwithirwa atarite CC kana ministers bawe na bomba kwithirwa bakigwirua ni balance iria Mutuma ombete kwithirwa akithithia inde amona bo no boretie ona kinyabo gensi bali kanwe bajokiriwe muntu aya ibweka marito ja kompita wa Benjamin Kimathi mutongerio youth aja municipality narua tuli aja twina kugwirwa guku nene no ntubwa gavana wetu Isaac Mutuma ora umbite gututhurira kweja na masisi ja wegoro na mbere magatukumuri bwega twe youth no tutwatega sisi baba raeja ni rwegoro baba ingi percent ebo youth kinyethira miaka iriga iguru kidogo koi tukumwira congratulation na itukuga bara bathuru kuma Banjeyara na areas Murega barungamirite youth na department wingi twitere ya Meru ngugithai au angi tukwira Mutuma ibwega no ntubwaja no thimenti
no tujukiriti nya deputy governor Linda Kiome itukuga ibwega muno na Murungu akutharime no ntuba wisdom weu na akwa wisdom we gutongeria Meru. Aya kingi na ndeba tutwe youth itukuga na tuona ta tutigwo kidogo no nto youth baba barathurwo nyethira bamwe youth pe miaka iri ga iguru na itwige kuma 27 kwina maja tukwariria Gen Z na ndiba tukuona turungi aja ho turuga bwana Isaac Mutuma gavana wetu Meru ura twendete muno twe youth turi kuromba twanya tutungi tutigarite turikanire Gen Z eje no tunigeretie kurwa muno na Gen Z youth batwire kurwa bakatongeria barujo batu tutikwenda gukara tukirwa tukatongeria barujo twi kuromba no tugo wingaba no thikaira turenda kwatongeria na arua kwa uthirikari uthithai itwije officers netigere MYS na itwije ukamechokia itukuromba tukonsindira mo youth umwe na twirikana kwe mtura gusupportete muno gwitwa Kinoti Mwenda umite South Imenti no tubatu tutikwenda kwa korofi muno itukuona aja North Imenti no tutukiriti antu bate kuma bana na no twina deputy governor turiromba muthakora wombo tukonsindira behalf of youth ujo gwitwa Kinoti Mwenda utukonsindira wegite gikinena nene gikuko represent youth na batu tukaigwa tunganiru twe ya youth ba Meru kwa tukukuromba ngabana wetu na tukakugwatira na tukagusupport na tukagusupport monkonde rivere mwananchi wa Meru na tukethera twinde turi amwe onbeta wa Martin Mugambi kana ringe Nyangumi imutongeri antu abeta ya North Imenti no jakanya gucokeria ngavana wetu katho nduboko tuthurira antu bakethera bagita ngugi nawe muno guthurira mtugo to areas Murega Julius ari mutongeria wa antu beti aja Meru County na wengu tikia ngugira tona gita kana ka akomba gutongeria antu beti na akomba gutakindo kitira ngugi njaga ipo ya marieta mbita ko bythingau kumete rutere batigania east na woni kintu gya kembere ni kuira Mutuma twethingia ta ngavana wetu congratulations no nto baburato yogeretie anto beto bo North Imenti bangi batigania east west Gembe na Imenti batu tugoretwe muno bita wa Josephat Mukiri kuma Gitugu mbere kambuge ibwega na ruo ituguretwe muno twategera thirikari Isaac Mutuma twethingia mipangirio ira ikuthithia itukuona mukuru uyu ena ukuru bungwa ta mukuru wa Kimeru so otegera aja tukwaria marieta mbita Samuel Muchoi umwe wa tongeria bandu kimbithi aja Meru County number 1 batu twendu kimbithi itukwenda koja kanya gaka kwira ngavana ibwega muno no ntubwa uria tukona ibanga thirikari itukona uria kubanga thirikari imbalance mantu jonthe kinya Meru yonthe nigwiritwe na batu itugwiritwe kinya twendu kimbithi onto number 1 itukona aringithia kona eje aringithia kona area aringithia kona eje na ume buri guru muno onto Meru at lunch nikuigwe gwiritwe na nikuigwe represented so itukumwira ibweka na kinya bange nabo baria bakwegwa twanya totongeria thirikari-ini na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngiripotera ndene ya North Imenti Mutageri kumania na ripoti yo ya mbeo mbithi iria tuthuraniri ni MC Mutonga ni gutukinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV rukiri endo gatha kuraja no nchokerete na Mantu Kathumba uria kwithirwe tugwikara kiringathiti cietu rukiri Ronarua.